Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio kurokire ndeto ya kieha maithori ona gucakaya thutha wa andu mbeu njithi kihiri gutemio yao na makumi ma ayuthi angi gutigwo na nguraro njuru. Very sad news iria ciatiga andu en mostly aciari na maithori make hawoi mutino muru wa barabara uria wahanika na gutiga andu maigana na makua na angi nguraro njuru haria riu survivors a mutino uyu maratangikirwo thibitari itiganite mwena wa Nyeri County. Na mbere ya gutamburukirie details ciĩgiĩ this horrific road accident, Mama Jeff Mwathi kiroko giki ni ahithuritie ndeto ya mwanya, ndeto yatiga a Kenya ingi na gikeno ari gathenema karia arekereirie ng'enda-ini ciake. Mama Jeff uria gwa kahinda kanene akoretwo agicaka gikuũ kia her late son Jeff Mwathi, and may his soul continue resting in peace, uria gikuũ giake kiarigicĩirio ni kĩriga kinene na cira wa andu aria makuruhanĩtio na gikuũ kia Jeff ukiambikwo igoti-ini. Jeff Mwathi kwirikanaga akuire thutha wa kugwa kuma ngoroba 10 nyumba iria kuria ari na iria irikanaga yari ya muini wa nyimbo cia mugithi DJ Faxo mwaka-ini wa 2023. Cira wake wigie njuragano ino nduri warikirira niguo family ino ya Jeff Mwathi na the suspect kugia na kihoto. Indi riu Mama Jeff ni umburite ndeto ya gikeno haria arekereirie ga video gaka showing a newborn baby. Ndeto yatiga a Kenya magikungwanira nake ona thengia wa Mama Jeff kwaga kuga undu ona uriku wigi kana gaka a poster. The joy and smile on her face has spoken big about her heart. Mafans make makiumiria in huge numbers to congratulate her. Seeing her smile is such a beautiful thing. Dorcas Manbuti akimwira congratulations for the blessings and gift for you to smile and restoration. Phyllis Wangui akiuga wow great, I'm proud of you Mam Jeff, may that baby brings joy, peace, love and restoration. Congratulations Mama Jeff. Ona ithuĩ tukimwira congratulations for her bundle of joy, na Ngai uria uheanaga gikeno aromucokeria rita na ringi nako kana konge na makai mothe meri. Na kuri ndeto ya kieha a Kenya matigitwo na maithori magicaka namba ya ayuthi aria marikitie kuhuruka kumana na mutino muru wa barabara uria uhanikire utuku wa gukia umuthi kaunti ya Nyeri tetu wadi-ini ya Dedan Kimathi. Mutino uyu wa kuruhania mbathi iria igukuite andu agatagati-ini ka miaka 18 nginya 25. O ni kuringana na eyewitnesses aria mauma ho mutino uyu ukihanika. Mbathi ino nicknamed Apakata igiire na mutino ikiuma Zaina Waterfalls o mwena wa Nyeri na megucokaga Nairobi. Na kuringana na mohoro maria mahithuritio ng'enda-ini, andu aria maronete mbathi ino muthi wa ira barabara-ini ya Thika Road irorete Nyeri maugite ni mbathi iratwarithagio na njira njuru piu as captured thiini wa video iria ironania ngari ino igitwarithio mazigzag poorly driven. Oho na thii gucuhirira murango na ndirica barabara-ini nene ya Thika super highway. Na oho kuringana na eyewitnesses amwe maugite thutha wa itemi ria traffic police kurugamia mbathi ino mwena wa Karatina, the driver didn't stop. Ari ndeto yatiga andu na kieha maithori ona ruo en musu family ya ayuthi aya aria makua na gutiga aciari ao na ruo runene. Wambui Rose akiuga nilikuwa Karatina wakipita walisimamishwa na polisi hawakusimama. Guys be careful. John Gakuya akiuga accidents don't happen, they are caused. Those ganyas are driven carelessly with the passengers hanging on the windows and door screaming at the top of their voices sorry to the families though. Na ba ya andu aria matigwo na nguraro ikiambatira nginya 22 tukimendithiria kuhona kwa naihenya na pole sana aria matigwo ni endwa ao sons and daughters. This is so painful. Ngai aromahe hinya mahinda-ini maya maritu muno marahetukira nayo mioyo yao igie na kihuruko gitathiraga. Rest in peace. Na tutingiriganirwo ni gwikia ndumiriri ya kwihoya mbeu njithi ona andu othe tugie na wigiririki barabara-ini citu niguo kunyihanyihia cases cia mitino miuru kuhanika. Kikuyu Daily News, subscribe.